Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nadia kung pamanayari na rin nawakan nadia kan dipilay lang na di kukurmat. Kay Princess Amalanga sa si Haji Siti Nuraima. Kakalo-kalo ko nito na baso papakalipat na bubumakata dem sa misa pasadarami. Na espesyal la tuyo ko rin na rin na miso amana na mga tunganay. Kadi Siti Nuraima ka baso papakalipat na ang bumakata dem. Nabaso tumatali ko ke Haji Siti Nuraima na ano makasarampang. Nabaso tumatangkirin na din na makatiulin na kay Princess Amalangas. Nakatiga di Siti Nuraima na titangkain kabusa sa sudi ka edna miatabu na titagu masurago upanimbang ko na kaya minumbo. Ay, nadato ang maganduga ko na na gusuragat. At umitay ko na lumigis ako patapya gadilan sa katino. Wassalam. Ketim-ketim
pamanen akadiraka dia apersi sama langasna dua keluarina akatian demanayana sobusotuhun tanong oi debeni aduaina udapai kami saing anaman na di mapaparoso maangatong anayamim yate kunino uray mae prinsesa malangan Anta po